I mouta dód an Allianz bhí an tá deir le Áth Cliath ar a handar slán a bhéil ferste le bua, fad is a chráig an bhí roinnt deachtaí de Luimneach. Nach an dar an 1-15 fear mouta 3. Bhí Carach Bombernach a barcan crocaigh den count seo. Take Hegarty, Seinnteoir TG4 score, a Queener Chul beidir a fertíiste, agus sin O'Donnell Cole! 3 second day Cole, they give it a 3 dig, agus a léad go hús ag Donach O'Donnell, níor dasan se Ron Hayes, tá Ron Hayes láide, tá Seinnteoir TG4 score an seo, Cian O'Sullivan, Cashall Ishal, Chúsard, a chu wadní sár ag TG4, agus bin an Cianúnach sa glufa. Kyle Hayes tuairt faoin na postí, and she shinna tashta will she harn sastan, toshi harn sastan. Knamín sin. Ag Danny Sutcliffe. Janan Dor Culinal Ash and Con Darsic Danny Sutcliffe, harn sastan. O'Sullivan and Ash. Leo Clichte, Shanton Curry Queen or Hul, Curry Soval. Ag Nicky Quaid. Craig Conchamachas a forte. Ag Hegarty Brennan Keen, Eliaw Oder Morrissey. Shanton Morrissey, which is a goal. Tá Button one. Agus íca tú as. O'Donnell ar Costa Smith sé tíiste. O'Donnell Ishal, O'Donnell seas a gól. Pass chun tíbhile go fór tinan sé sin tá Seinnteoir Hurling Leagues Cool tá tastal Curry Ishal. Agus sin bua compórteach ag Luimneach